Ćao i dobrodošli nazad na My Makeup kanal. Za danas je jedan vrlo poseban video, bar ako mene pitate. Sigurno ste u poslednjih par meseci čuli za kolaboraciju između Maybellina i Gigi Hadid, koja je jedna od najaktuelnijih modela u poslednje 2 ili 3 godine. I ja ću vam danas predstaviti tu kolekciju. Najvažnija stvar jeste da će se ova kolekcija prodavati kod nas. Kod nas će ukupno biti dostupno 10 proizvoda. Prodaja će se vršiti isključivo online, tako da ispod videa nađite link koji će vas odvesti na sajt gde možete da kupite ove proizvode, a to je Lilijev online shop. Ja ću vam sada pokazati koji su to 10 proizvoda koji će biti dostupni kod nas. Prva stvar iz kolekcije jeste ova Eye Contour paleta, odnosno paleta za konturisanje, koja u sebi sadrži 4 tamnije i 1 svetliju boju, koje su kremaste i koje su mat i vrlo pigmentovane. Zatim 2 mini paletice, jedna je hladnija, ima rozikaste tonove, to je ova, i ova druga je malo toplije i ima više zlatkaste tonove. Obe imaju po 6 senki i takođe su vrlo pigmentovane. Zatim Tinted Primer, ovo je primer u boji, odnosno ovo je kontura i ja ću vam pokazati uskoro kako ovaj proizvod radi. Kao i Strobing Liquid, ovo je proizvod za strobing koji je u tečnoj formi. Zatim 2 karmina za usne, jedan je brownkast, jedan je crveni, i pripadajuće olovke za usne, i na kraju gel liner u olovci, izgleda ovako, vrlo pigmentovan, i sa njim ćemo da uradimo onako pravi eyeliner. I da vam kažem odmah da proizvodi su u limitiranim količinama, tako da ukoliko vam se zaista nešto sviđa, bolje požurite da ne biste ostali bez tog proizvoda. Inspiracija za moj look jeste naravno sama Gigi i odlučila sam se za ovaj look ovde. I proizvod sa kojim ću krenuti jeste Tinted Primer. Ovo vas može zbuniti zato što sadrži u sebi reč primer. Međutim, ako ste primetili, svi najveći top modeli današnjice nemaju nikada naglašene konture. Zašto i kako? Zato što one uvek izgledaju sveže i ne previše našminkano, a kako to postižu? Tako što konturišu lice ispod pudara. I to je ono što ćemo mi danas uraditi koristeći baš ovaj proizvod. Ja ću ga prvo staviti na poleđinu ruke, a onda ću ga naneti na one delove koje inače konturišemo. Dakle, ovde. I ono što je super jeste da postoji još manja mogućnost da ćete pogrešiti, s obzirom da preko toga nanosite i pudar. S obzirom da sam puder stavljala bezbroj puta na kameri, tu nema ništa novo, tako da nanosim puder i popunjavam obrve i onda se vraćam. Sljedeći proizvod koji ću staviti dok mi se puder još nije osušio jeste ovaj Strobing Liquid. Ovo je u stvari highlighter u tečnom obliku koji, već vidim, ima toliko dobar neki odsjaj, i stavit ću ga na vrh jagodica. Wow, ovo je baš intenzivno. I nakon toga prelazimo na oči. Najprije ću koristiti ovu paleticu za konturisanje očiju i ove 2 brownkaste nijanse. I bukvalno ću da pratim prirodnu konturu svojih očiju. Ovo je predivno. Dakle, opet jednu i drugu brown. Na pokretni deo kapka ću staviti ovu prvu nijansu koja je najsvetlija. Zatim, da bih intenzivirala malo tu konturu i da bih dala još malo boje, uzet ću ovu paleticu koja je vučena zlatno i ovu donju levu nijansu ću da koristim. A zatim ću da uzmem ovu gornju srebrnkastu nijansu na prst, jer ona je onako kremasta, i stavit ću je ispod obrva. Sad pogledajte koliko je to intenzivno.
i u sam ugao oka na isti način. Oči ćemo završiti tako što ćemo ovaj gel liner u olovci koristiti kao eyeliner. Verovatno se pitate kako ćemo biti tako precizni. Preciznost ćemo dobiti tako što ćemo koristiti uglastu četkicu, dakle bilo koju uglastu četkicu. Sa njom uzmete proizvod i koristite je kao najregularniji eyeliner. I izvući ćemo onako dobar cat eye. Nakon što sam izvukla prvu liniju, podebljat ću sa eyelinerom baš direktno iz olovke. Ukoliko vam je lakše, možete najpre naneti olovku na poleđinu ruke i odatle uzimati četkicom. Radim isti proces na drugom oku. Kao što vidite, eyeliner sam nanela veoma lako, u par poteza i ovo mi je jedan od najlakših i najbržih puta kada sam eyeliner uopšte stavljala. Sada ću staviti maskaru, vraćam se da na kraju nanesemo ruž. I nakon što smo završili oči, konačno možemo da se bacimo na moju omiljenu stvar iz kolekcije, a to je ovaj ruž u boji koja se zove Eri. Najpre ću naneti ruž, ne pretjerano precizno, a onda ću da završim usne sa lip linerom. Možete i obrnuto, ali u posljednje vrijeme mislim da ovako dobijem najbolji izgled usana. Nakon toga uzimam olovku za usne u istoj boji i sada ću preciznije da uokvirim usne. I ovo je završni luk sa kojim sam jako zadovoljna. Vidite kako imam suptilnu neku konturu koja nije prejaka. Highlighted je tu. Suptilno konturisane oči sa dobrim eyelinerom i karmin koji je zaista u posebnoj nijansi. On je onako brown, ali malo vuče na ljubičasto. Nadam se da vam se dopada. Ono što je bitno jeste da je kolekcija dostupna isključivo online, da je limitirana, što znači da postoji ograničen broj proizvoda i da ukoliko vam se nešto dopada iz ove kolekcije, požurite da to što pre kupite, a mi se vidimo uskoro. Ćao!